ابرمکا السلام علیکم وجہ از کتاب تعلیم جوز یونس واگی رد و بند شوکار شدین کتاب تعلیم جوز یا کسی وانے بنام منی دیوال کہ واجہ محمد بیگلہ رجان کرتا ولاسی مانیں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من دیوال رضاکار محمد بیگل پیشن ویا تھگڑے کسان تہ منا موپاسان کسا دیوال ہم سک دوز بیت ای یک اعدامی بندگی اعدامی بندگی گوڈی شپی نپسگیر داستان انت کہ اسی تا کسکاریں موپاسانا ملکمیتا گو دین پدین انسانی اندری مارشت یک ہنچے اثرمند رنگ سارا کتگن کہ وانوک ہم کشمارند کے باند روش ٹک دے گا پیش آئی جن دارا کشک بیت کسا سے 6 سال پیش وادی ما اولی رندہ یہ آزمان کو ونت گلمنا ایک قصہ پہے آتران دوز بود کہ ایشی سرحال بزن دیوال گومی بلوچی دیوالا ہم توارو ہم مانائند بہرحال لفظ دیوال تھوڑی بلوچی بیچ یا انگلیزی اور فرانسوی دیوال ہیں وہ لفظ بلد تھا ایشی بزان تھا پردہ سینبندو ارندان بے بانا دیوال اشتات کند نہ تو گوش بی بانا دیوال اشتات کند بلے بی دیوالا بانے گمانا گنوکی ابھی پین 4 دیوالی گمبانا کاملی لوگے بلے بی مردمہ دشت و ویرانے ہمیں کاملی لوگ 4 دیوال بی مردمہ دشت و ویرانے لوگ پلاحتیا جنتو لوگ پدگیریا زندان او ہما کسا کے لوگ دانند آگوشید در و دیوار کی یہ میرا گھر تو نہیں در و دیوار کی یہ میرا گھر تو نہیں در و دیوار سے نکلوں گا تو گھر جاؤں گا ما اے پراو شاہگانی جہانا 4 دیوالیانی کچو شمار بے حساب ہیں آہن تا امریکای وائٹ ہاؤس ماسکوے کرمنل فرانسے ارسی پیرس بگرتا بیگلے ہونڈ کی چلیسا ہر جگ کیا وطی ارزشی هست ادرس بنی آدم هرمانانی اتاق انسانی رازانی محرم و منظمانند ای دیگه همره که همی گنگودام و محرمین دیوار پشتا ای بیبونین دروگ ایوکا معلوکا دلاف کنگائیں خاطرہ ما جہانا تالان کتاک دیوالانا گوش پرند حالانکہ اگر ای حبر ہنچین ابری راستین بودین گوڑا امریکای صدر نیکسن
وتی وینکاریں وتی دینکاریں گل بزاں ڈیموکریٹک پارٹی بزاں واٹر گئے تھی دیوانی سرا الیکٹرانک گوش BUGS بگز نلت چنتگت و تو روزانہ کتگت آخر سرا آئی ہے چبوتی صدارت ہم دستکش بود دستکش بوا کپ ہمیں پہ بات اوڈانی یہ ہم گمانے کہ دیوالان چھم پرنت ارے بابا اگر دیوالان چھم پر بیتے گوڑے دل مدار مردمان دو ساتھ کچھ واجہان تھا جنسی وظیفے شدہ نکتگت یا نیکرائیے بورسواراں پچار اندان گرگا واشروم نشتگتا کیا کہ ہر کسے وتی ستر و چیر ناپاک دوستیں گوہ ملائی بھی امی آئی ننو کی چیر ناپی حال کسی سیوی منی حیالا ای ہما جنسی وظیفہ ادا کرنا کے توان نداریں بل لوٹیں کہ دیکھے شامیر شاسوارے ہم چاہمیں بینک تانے لذتا زبار بینت پمشکا منی پمستے لے رہا سوچ ہمیشہ کہ مترسید شمارا مواد جہاں واشروماں ٹوالٹاں ہر چی کنگین بکنے ہر پین کنگین بکنے کیا کہ دیوالان چھم پھرنیست دیوالان چھم پرنت کے گوش ثابت بود کہ بنی آدم جان مال نن ناموس دیپان و درجوال ہمیں دیوالیں گوڑا ہمیں دیوالانی داپا نندوکے مردمانی ہم پرزیں کہ ہمیں لسپالیں دیوالان شرپا دیپانیت کنند ایکارا ہر کس وتی تبا وتی رنگا کھند لاتی گو کنٹگا تارانو بگلاتی گو نحال درس کے کشگا یہ کاران کنند بلے بیا سیر کنند کہ بلوچی موسیقی می گوست نامی ایک کارستیا ایک کار چطور کتا خدا مرزی عمر جمالی آوازاں نہ ایوکا شرین ڈھولنیت بلکہ شوقی صوتی ہم پھر بستگا چکہ آوتی یک صوت تاوت گوشید عمر جمالی تو شیر کتک اس کے سرے وتی گار کتک قصہ اے ڈولیں کہ ہمیں نامداریں ڈہلی لوگ پدی دیوال اشچوک ہاسپیل محمد روڈ سرائن عام معلوم کا چھوک نظام تگن ایک کجام مزن نامے لوگ دیوالیں کلب سڑک کے تمشکا نظوریں سرینہ مردمان بربری ہمیں دیوالے بنا ہوتی سائش وقتو پیشی کچکو ہراں برک بے میارن ادرام بن دیوال
بڑے بڑے مشتا بڑے بڑے مشتا کجا نیک مشتا بو پہت سرچستی بھی واجہ عمر جمالی ہمیں زباندار و بے زبان معلومات بے ادبی دوست نہ ہوتا آئے ہوتی دیوار سرا گون ڈرگیں ہر پاں نوشت کنائیں کہ یہ عمر جمالی لوگ ہیں ادھر میزک منائیں ادھر میزک بیچارے عمر وتی دیوار حرمت رکھنے کے حاضرہ وتی فرض ادا کرت بل مردمان ہما کرت کہ آنی دلا گوشت اگر حبر تائی حد در بیتے ہم باقی نیستت بستان ای بود کہ ہما کہ عمر دینکارتن وادی آیان دیست کہ عمر لوگشن گوڑا آم پر کس تو اوز نشتو آئی دیوان حرمتش پامال کت حرمتش پامال کتو ای پین یا روچی آسر دیوال حرمت شاگین گوازک گو عمر جمالی جنازیت چیز بود ان للہ ان الیہ راجعون بلے انچناو بینامی دیوالانی وے دنیا پریانی تا لاتی تاریخی دیوالم هست که آنی نام پا مثال گرگ بھی اصلا منی مروچی این نوشتان کے بنگت ہمیں تاریخی دیوال ہیں بلے ابر پاد کے کہ آ دور چینائیاں آخر پا کجام سوگا ای بلائیں دیوالے میک کتگت دیوال ابری شموشن پا کجا سوگا ای بلائیں دیوالے میک کتگت گوشن آجوج ماجوج ترسا کتابان تہا نوشتیں پیشوادیں ہوردیں کہ منگولان تا لوٹگاں آیاں چین سرحدی دمگان سرا ہرش کتگ او دے مالوکش کشتگو مالش برتگند منگولانی ہمیں پدم پدی ناصریانی گرودار حاضرہ اما دور دانایا ہمیں بے بدلیں دیوالے بندگے سوچدا تھا بگندے بڑے بڑے آکر ہنچی سوجان دین ہما سوج برورد انسانی تاریخ یادگار مانیت دیگه یک تاریخ دیوالی نام مجهان مشهور ہیں ایشیا دیوار گریہ گشند دیوار گریہ منزل ایما بیت المقدس یک ہندیا مکن ای جہودانی یک دینی علامت ہے ادھر جهود کانت گو مزن ست کیش دست جنن تو پدا ہنچ گریوانت کے کوہ تور پریشان بید کہ باری کہ مفتر ای دیوال تاریخی پشتر و گریوگ علت چین ای درستی حبر چمنی بلا شتگند تو ای وادی پول هم منا تحمل نکند پمشکا من چوتا یک مسترین دانا یا جفگت که واجه چی اسراری ای دیوال اسرار چی اسراری گوشتی بیگ صاحب پیشا ای برکه دینی کراماتانی بیتر بلے ہنی ای سائنس کمالاتی ہیں
یہ سائنسی کمالات ہے جہودا میں دیوار کا ہنچے الیکٹرانک اسباب رچینتا کس ایشیا دستجن آئی بدنتا یا عجب ارتحاش یا نرمی جنبش پیدائی دی وہ مردم خواہ مخواہ گریت ہما دماغ آٹومیٹک گریو غلط دی اور کمال اثرات ہمیں کہ فرندن کس کے ہمیں مردمانہ گریو کا گندی آن خواہ مخواہ گریو غلط دی خواہ مخواہ گریت بله اگر چه ایشان جوست بگید وقتی شما آخر پرچیه گریه کنید آخر وقتی شما پرچیه گریه کنید ول پسفدهگی بی ول پسفدهگی بدلا پنچانم سرا جنن تو گیشتر گریوه آنتی پرسش جواب اینقدر مشکله پر جواب ده وقت پنچان مسر جنن گیشتر گریوه او جان دنیا تا دیگه یک دیوالی هم هست که مثلا تاریخی ارزشی داری اسی نام دیوار برلن ای دومی جنگ جهانیه پد استعماری طاقتانی وقت موتی کشچیل آسرا برلن شهر سینگا مکنگو چک جنک کنک بوتا چوک جک کنک بوتا و ای دول جرمنی ای تاریخی شهر مدو هندان بارو بانگ بوتا مدو هندان یکی شهر مردمان دون کنک یک گیرفاری پسنی عمل زوران سریت من وانا آئی پدر وانی انشاءاللہ بعض بعض میں کون مدنگ السلام علیکم وجہاں منی دیوال سیمی بار میشے خوانانی وجہ محمد بیگل ہے قصہ پہ تعلیم جوزاں پہ تعلیم جوز یونس وادی رضبان داتگیں شون کار دات شون کرتگیں کتاب تعلیم جوز منی دیوال وجہ محمد بیگلی کیسے ادھر باری گلاشیں وانا دلگوش کنی وجہ انچ کے یکی شهر مردمانا دو وند کنگ یک گیرپتوی عمل زورانسویت پمشکان دیر نمن پمشک دیر نمن تو سرد جنگ هلاسی راند نفرت ای دیوار دارینگو نیستنگ بود دارینگو نیستنگ بود بہرحال ای دیوار تاریخ سینگا یک تورشتی سیمیت
فيمية كوزا كني تراكترات تراكتر تراك تراكتر بچكو إيشير داغ أنغت تازين پمشک بلوچیے نوک باہن نتکارو وانو کیا اگر ای دیوال بابت گشتر زانتکاری پکاریں گلہا ادامورزی یوسف نسکندی دانشور ارواح گون تماس دانشور ارواح گون تماس جیت بل اگر ہمیں رت کا نظام گڑا تچکو تربتا بروتو اودا می لفظان کے مارکو پلو بزان واجهی ایسو گچکیه در دپا صدای بکشید گوله مانو کن ما دنیای ایدگی دیوالانی بابتا پهی حاطرہ اصلاف کنگا لہو منع وت دیوال بابتا نوشت کنگین بلے وت دیوال باروا حبر کنگا پیش لوٹا وتی زند دو ہنچے واقعاتانی بابتا شمارا حال بدیا کہ گومنی دیوال سرحالا ہم گرنچن گوچی ہم گرنچن گومنی دیوال سرحال ہم گرنچن تریشان یک واقعی ای دولند کے اتی شکر ورنائی نوبتا وادی ماں ای لائق بیتا کہ مسجد نمازیانا اول سرپ وہ کماشا ہم کوپک ببا گرمن ایشیا پوتا مزد شرپی زان تو پدا ہمی شرپا برزادارگے حاضرہ نا کوشش کت کہ چھ جماعت 10-15 منٹ پیش مسیح تا سر ببا ای جول بگنده میزان هر که مستر و کماش چه منی امی زود تقوایا اثرمند بیته و مشغل بیته بله گوشند که وحدی طوله بحث کپید گولا مسیح تا رو اشکپایی ای چاچا وادی که طوله بحث کپید گولا مسیح تا رو بود چوش شر گوش دار بود چوش که آسالی من عید نماز هم چه ایدگران پیشتر مسیح تا سر بودم و پوات اولی سر پر جایم گرد چون مدامی وبیت ردو مولا چون نماز پیش نمازیان عید نماز رابند سوچ داد تنکه اولی و دومی رکات نیاما سه گیشی تقریبا وحده کسی بیال رد مواد بله ایده پمنی شرطمندیو و پمنی سیاحاتی معلومه شرطمندی یا سیاحاتی مولا وادی اولی رکات نیاما چه سین تکبیران اولی سر اللہ اکبری گوشت تا دستانا گوشن نیمگت چس کنگه بدلا منی کشو ساتگی یک معتبر ژاپن شد پر رکو اما دما ژاپن را شد پر رکو
بس واجکار ہمیں راوند کہ رکوع پما قیامتی بود شیطان ہما دمانا سنگینی سر غالب بود تو چمن دپا کاکا شومی کندک بلند بود منی ہم بی اختیار بی ادبی سبب اولی سر پہ لاتے مارنا یک عجب دلبریں اندازی کلت جکتش امام صاحب کو ترندی شاہکارت من پوری بہت آپ کرتا دلا گشتن اوڑی تو لگی پھر خیر گوشت مسیح تو دیا ہے صدق باور کریں کہ عید منی زند اولی عیدت پہ مراد بات حق پہلیے بدلا مردمہ منا پھٹ لعنت کو من چوتی ہمیں ناہودگی و ہمیں ہمک پشلو پشوما بیتا تا 2 سال مسجد پہ روگا وتی جہاد مسجد پہ روگ وتی جہاد من مسجد پہ دمگ ہم نگوستا من مسجد پہ تنگ ہم نشتا او یہ پہ ماں چنگی کرائی مادنی راہ تا باز وعدہ بسر بوتا آون وقتی ای طولگی بندے پھیل بکن آمین و انچبات منی دومی واردات ای دولیں آیا اولی واردات دومی واردات ای دولیں من سنگتی هستد دلبری ما دوینا ما کراچی اس انکارجا غور وانتگ تیں علم زانش واجه تیں عمر گشتنی باری گونائیدت بینک مزن منصبداری گوازیدگا پرمانی تربتا گسمنندت واجه گست تربت گسمنندت ورنہ یہ واجہ دوسرے بلوچی آزمان کم نوشته کتگت سکی وشتگ و شیرین گفتار مالادار بلوچی پسنگتا صحبہ کنگ مدام آمادہ من ہمیں دوستیں سنگت گلے نام شیخ عبدالقادر نوریت اما وعدہ کے شیخ قادرہ نوک بینک منصبداری دستان زورتگت گوڑے یک روچی ما ہر دو گارڈن اشتا ما پاکستان کوارٹر ہائیا یک ام مسئلے لوگا شتیں کہ مرد مارا مزن در پاکی و مراداری وشات کت پدا بورت ہوتی پاک پرگاریں اتھاگا ماری منداریں نادی تھی ماری نادیں تو بیا پخیر و رسمی خبر حالا رندہ آدوینا بیکنگ سرحالا دفتران بنا کن من روتا کی زور تو دستا کو دمانی ونتو دمانیا رند گوندوے یک مزن ٹھرے یاور تو تمیز میز سرا ہیر کت امی ٹھرے سرا شکردان شیردان کیک بسکوٹ جتائیں بکارین تہا ایرتے یہ چیزاں شکردان شیردان کیک بسکوٹ جتائیں رکارین تہا ایرتے بڑے ہما چیز کے منع
پریشان کت آ قائد اعظم یک چکنکار کلاهیت تو تیرے ای نیامت بادشاہ تازہ شراب دارد این کلاه شراب دارد میری پریشانی پہی حاصل آیت کہ آخر قائد اعظم این نقش نگار کلاه اینا مول مراد چیه منظور چیه ایدی بی من انگتا گرمنج تا کہ مرد ہمیں کلاه چو کلکه مرگیر چست تو بنای ایر کت وعده که من بیست که مرگ چیرا ہے کہ بدلا چای کتنی ایرات ہے کہ بدلا چائیے کتنی ایرات چائیے دفعہ باپ در آئے گا تو منا گلو کیا گیا نی وجہ منا خیب داری ہما دمانا نا ہنجاری شیطانا منا گت پتا ومن پر بی اختیاری لگتو کندگیو جب کہ شیخ قادر آئیے ہمکار پر حیرانی من نیمہ کا دلگوشش کو میں ستا کوشش کو کندگ بدارا برای کندگ چمنا گیشا مہنچو مرتن بشه زن شیطان منی گوٹ پا امپلیفائری پیش کتگاد منی گوٹ پا یک توی امپلیفائر یک بلندگوی پیش کتگاد چه آئی کندگ توار بوان بود پمیشکا چه ایشی پیش که واجکار لوگ دیوار بزسکن من چه اتاق درات کن تو میدان کنان بس استاپا شتو سر بیتا دو سے روچان پد وادی موتی سنگت انکین شتن تا آسک نارزایا گوشتی ارے تو ای بیهودگی آخه پرچیه کت آخه تو ای بیهودگی آخه پرچیه کت من درائن شیجان من هنی قائد اعظم کلاه سر کندک زورت من همی قائد اعظم کلاه سر من کندک گرد من وادی قائد اعظم کلاه نام گرد تو شیخ قادر یک بری و منا چه حیران یا چارتی وادی سرپد بود تا اناگا یک زمین جنبی کندگی جد آیم زمین جنبی کندگی جد پدا در رہی تھی ارے پڑھا لکھا جائل ارے ونتگین نوشتگین جائل ایشیه تاکوشیه بزن تیکوزی گوششیا ایشیه کتنی سرا پریات سرا ایر کنل که چای سرد مبند چای سرد مبند پا اسلامی نکلتا ای کلا اسلامیات ایر کلتا که گوری چای سرد مبند اوری وانندگی جٹو تو جٹو کیا واللہ برابر تو جٹو کیا اوہو تی زنبی سراک او وجہ تاندہ وطے کو رائیے پدا وانی میں ندوارا وجہ بال کون ملنگ بی پدا لٹوا رنگی السلام علیکم وجہ یونس والی رضبان داتگیں شونکار بتگیں کتاب تالین جوز قصہ محمد بیگل قصہ آخری باری ہمیشہ گلاشی مانانی ما تاندو انتے کہ
وجہ آئیے گوشت کے تو جھٹکے تین گرو سرک اور پتی زنڈی سرک تو زانندگی جھٹکے اتی زندے بے اختیاری کندگے امی دو وارداتانی بیانا دو وارداتانی بیانا رند نی من شمارا اتی دیوالے حالان دیاں کہ اے نوشتاں کے اصل بنگت و سرحالیں چینے کوئستگے منطقہ یک پراہین دیوالے ہست کہ آئیا دیوار کہا گوشند آئیا دیوار کہا گوشند تو ہمیں عجیبی دیوال پر اے صفتہ نامدار ہیں کہ ارکس ایشی سرا بیوشتی تو جالادی بچاری تھی تا اے بے اختیار کھندید نہ تانا کندید بلکہ ہمیں کندید کہ روتی ملاپ روتی مدفع کائنت لاپ روتی مدفع کائنت دیوال کمال اے نہیں کہ مردم کندینیت آئی کرامت اشن کے وعدے مردم چا دیوالا ایرکتیت تا بی حال بید کہ آیا پرچی کند تک البت اے رضا اما پٹپور کے من کتک اما پٹپور کے من کتک آئیے رضا امی دیوال جالادا شاہگانے کچے گئے تہا چینی سرکس نامے جوکرانی گنے ہروا جامنندند چینی سرکس نامے جوکرانی گنے ہروا جامنندند امی نیکو گمواریں ہروا مرکا رند ہم خدای گمجتی مالو کی دلانا ترینگو آوانی جندے بالادا مشمول کنگا یک پیم گلائشند اے نتانا ار دمانو ار ساعت اودا ساریت بلکہ شاہ سوگند وارتک تا دنیا ہست ای وتی کمالان پیش دارند چین مردم خیزیں کشور مکیں منی ہمیں دیوال چا دنیا مزنے زیارت جہاں یک کے ادنا ایوکا ہزاران حسابا عام معلوق ہم روز قید تو وتی بالادر وشنود کنند بلکہ بڑے بڑے قائد اعظم ادارہ زیارتا مزنے مردم فلانی کائنت من پہ اے حبرہ پار بندان کہ من دیوار زیارتا چین عظیم آشوبی سروان ماو زیتون چو انلائیہ عبید کیوبائے فیدل کاسٹرو اور روس کارل مارکس و کامریڈ لینین جان ایف کینیڈی و چارلی چپلن پنڈت نہرو و مہاتما گاندھی
دلیپ کمار ہو، امیتابھ بچن ہو، محمد علی کرے ہو، انوکھا پہلوان اودا پر زیارت شترگن دیگران بل منی ہمیں عجب رنگین دیوار اسلامیہ منی بادشاہیں عطا ہم گوتی شیشگی توشگا تیار بھی تک برکول ہما قصہ ہیں روانی کے وعدہ منی واجہ شلنگ بھی تک بزن چبت بیوات بھی تک واف کتر $8 گاڑی آسر روانہ بھی تک ظاہر خبر ایک گاڑی چوبی میار وعدہ پر کسر وزاریگ ندید توری بادشاہ عطا بھی بید یا گدائیں بیگل البت سید ہاشمی چا عطا گام دیمتر بیتگ شاہیں سید چا پونائے تیجا پا آپ بدر کنگا وادی چین سربیت او دا آئیا میں دیوال بابسا حال رسید گوڑا آپ آمی دیوال سلامیہ درمانگ بیت بلے افسوس ازار ارمان کہ چین دانائیں داکسر پہ ای سبب سید اجازت نداد کہ میں دیوال روتا تھا دیو کے کندگانا سید یکی پپ سگت نکند اگر خدا مکن سیدہ حجت بکتے دیوار زیارت بشتے گوڑ مروچی بلوچی لفظاں چا سیدگان جا عبید بلوچی یک بلائیں مڈی زبار بیتگات گوڑ سرا ای درچا منی سوجیشن کہ چینی جوکرانی پاکیں ارواح خراج عقیدت و سلام پیش کنگ خاطرہ ماتدی ہے جوکران یک وفد چین دیما بیگ بیت من ای ردا سید ہاشمی اکیڈمی گوادر مہابونڈاریو و تی دلبری سنگت علی عیسائی منواران کہ آئیا میر راج دوست و زبان دوستیں میر عبدالغفور کلمتیہ و لائقیں بچی میر حمل کلمتیہ پہی حبر رضامندی کے تک کہ آج جوکرانی ہمیں وفدہ اسپانسر بکنن تو آواجاں ہدایت کو تک کہ ایک کار زوتا کنگ بیت کیا کہ ملکان جاوران باور نیست چنانچہ ہمیں ہدایت ردا من مزن بیچارہ برند ماتدی ہے ای جوکرانی نام وفد تا ہو کتگند بزن منی جن اکرم صاحب خان عیسیٰ گل علی رئیسی و غلام نگوری و ایردا اکرم سوجدا تک کہ میں مجتائیں شاعر قاضی مبارک ہم وفد تہا اور کنگ بیت کیا کہ یک منطقے کلامی جو کرے البت قاضی قسمت فیصلہ کو لاتی بلانوشی سنگتانی شورہ کنگ بیت چونکہ ظفر جی آر ملا اور علی عیسیٰ منظور بسمل ممتاز یوسف اور مقبول انور دعائیں کہ واجہ خدا می دلانی ہمیں مراد پورے بکنت آمین انچ بات آمین ثم آمین مہتاب بلوچی کوئٹہ مئی 2012 تاکدین
19 تا 23 عبدالغفور بیواری خاص کون ملنگ. تمام شد واجد، تمام شد.